Passport. Nganong lahi mong picture diri sa passport, ma'am, kaysa sa personal? Nganong hitsuraan naman karon? Nagparitoke ka, no? Oo, ma'am, nagparituki ko. Next time, ma'am, may musig paritoke, ha? Kay di nga, kuan na ba? Di na mailan sa inyong passport, oh. Di yun mo, maglisod yun mo gawas, ani. Ikaw si Florencia Simbahon. Okay, ma'am, bago ka makasulod sa country, ma'am, na may mga Dali na ba na, ginagabangutana. ma'am? 5 p.m. di akong flight. Ayun ka bala ka kay dali ra kay ni multiple choice ra. Dili ka maglisod. Okay? Sige, atong sugdan ang pagpangutana. Lahi ra gyud, oh. Sa imong naong sa personal. Sige na lang. Sa mao ni mga pangutana, ma'am, ha? Unang pangutana, kinsay kauban nimo? A. Asawa. Asawa ubana. B. Uyab. C. Amigo. O D. None of the above. Asawa, ma'am. Asawa. Okay, kaduang pangutana. Asa mo travel? A. Singapore. B. Thailand. C. Japan. O D. None of the above. Tubag Di, kayo na ma'am, kay... none of the above. D. None of the above. Unsay trabaho nimo? Kani dapat matubag jud nimo ni, ha? A. Mamuring. B. Kawatan. C. Scammer. O D. None of the above. A, ma'am, mamuring. Mamuring. Ako pa lagi. Mamuring good eh. Kaupat nga pangutana. Unsay himuon ninyo didto? Kung makasulkuan mo, makaadto mo dito, makasulod mo sa himuon ninyo. Una, magpa-picture lang. Kamong duha sa imong asawa, ha? Ikaduha, mag-jerjer. Ikatulo, mag-TNT mo or magtago-tago mo dito kay mo trabaho mo. O ikaupat, none of the above. B, ma'am, mag-jerjer. Okay. Gipili B, mag-jerjer day sila. O sige, ma'am. Last interview na lang nako ni ma'am. Kay asawa man kanimo na imong kauban. Kasal mo? Kasal, ma'am, syempre. Kasal mo. Nadala nimo yung marriage contract. Nadala, ma'am. Maayo. Be, tanawa ko. Marriage contract jud eh. Nag-travel na ba mo sa una? Wala pa. Or karon first time pa ninyo ni? First time pa, ma'am. So first time pa ninyo ni. Kabalo ba mo kung makasulod mo dito? Madanghal kay mga palitunon, hotel. Basig di ninyo makaya. Ako sa inyo, ayun na lang yun magdayon. Makaya, ma'am. Makaya Ibig yun ikaw, ninyo. ma'am, paliton. Sige, ikaw andyan nyo pagka-ambisyosa yung mag-travel. Sige, wala problema. Kaya ninyo. Sige, ma'am, ani ma'am, nakay si Dula, ma'am. Kay need na mong si Dula. Naa, ma'am. Si Dula. Si Dula. Si kani. Si Dula. Okay. Complete. Next, ma'am, barangay clearance. Naa, ma'am. Kailangan Barangay pag ni. clearance. Oo. Kailangan gid ng barangay clearance, ma'am. Dapat nadala nyo na. Barangay clearance. Okay. Next, police clearance. Naay police clearance. Maayo na police clearance. Okay, police clearance. NBI na. Naa, kumpleto ni tanan. Okay, dahil dahil mong NBI. Tama gid niyo kanya gidala gid niyo tanan. NBI gid ay ni. Okay, next, ma'am, nga last nga ikaduha, health card. Na health card. Okay. Last, ma'am, yearbook ninyo, ma'am, og namoy picture sa ma'am, kanang gikasal ba mo? Wala ba ya, ma'am? Wala mo'y picture sa gikasal mo? Wala gyud, ma'am. Video na lang, ma'am, katong mga prenup ninyo. Na wala pud, ma'am. Wala pod. Nun saon man ni? Ano na lang? Namoy video ninyo, ma'am, nagtirahanay mo. Skandal, namoy skandal di. Ipatanawan na lang ko kay para makakonjug ko nga mag-asawa mo. Na wala gyud, samot. Wala pod. Ikaw na lang, ma'am, kanang ikaw na lang gikasal, ma'am, nga naki-picture ikaw lang balag wala imong asawa. Oh, naa, ma'am, naa. Nakidala. Sige, patanaw daw be. Uy, pagkagwapa madali mo diri, ma'am. Okay, last na lang yun, ma'am. Last na lang yun akong gipang yearbook. Namo yearbook. Naami, ma'am, nako yearbook diri gidala. Okay, yearbook. Nagdala gyud yearbook si madam.
Na, samot kag di mailhan diri ma'am kay gasan mo ginung pangita di sa high school. O sige ma'am, ano na mo? Kay kompleto man inyong ano, tatakan na nako ni. Upload lang mo ma'am.